Dito na yung pamawa paniud to guys. Do kayo naabot ang mga estudyante. Ikag na awan, maputi. Asa mo napita, Gwen? Mantikaw. Wala pa yun na ako nilang pangita. Ilang gikuha. Si plastar daw mo tanan bi ko, bata. Ako di Gwen, diri. Ilang tong isa pa kaisda, amo to at ikaw. Oh, sige. Napa may isa? Nawa na nakalo. Dito na may ati pa oh. Dito mo. Oh. Hala nga kasi ano ay. Tagayin na dito. Sili. Ay, sili na yun. Ito maalat eh. Oh. Salted egg. Salted eh. egg daw na. Salted egg. Diba, ano sana ka ng pula na itlog? Pula ba na? Oh. Guys, ati pa mo. Dito mo tangi kuan pod. The vacuum mixer can process anywhere from hundreds of kilograms to several tons of mixture per hour, depending on production scale. Thanks to this technology, the meat mixture achieves an ultra-smooth texture and perfect binding, ensuring that the sausages maintain their uniform consistency. Kulura naman siya oh. Once all ingredients are Luran sa kabuang. the mixture is ready for Balo ka mo imo ana. Diba, ito kulura. Luran. Ang kaang. sausage casings come in two Alam mo, uy. natural casings made from Ay kaong Gwin, kung halang Gwin. Dili ba kung kamot halang. Ang hapon. Unawong. cellulose. Walang Tanga sad ka kay pagkawan mo slice ana nga grabe man ang kulahon nga kahoy akuan. Prepared, Pero the kira. casings are fed into a sausage stuffing machine, where the meat mixture is pumped in under stable Kaon ka man eh, salted egg. air pockets. Dili siya, ikaw pagkuha Gwin. Dili na si Bisilan. Next, an automated twisting machine precisely divides the Ako man po, sausages into equal portions by twisting the casings at fixed intervals, creating uniform and compact sausages. Papamangkay sa bawo dito Pao. Para papaw niya. For some handcrafted or premium Kumain lang sausage mo guys ha. the process requires expertise Hanggang kayo. and skill in Dala ni suki. Dayhan ito day ba? turning each batch of sausages into a true culinary masterpiece. Ganun na po. Uy, pati mga may pangpulot mo. They use traditional hand twisting techniques Bago mo ipik ang sili ni Imo Gwin. Halang kayo mong kamot Gwin din. without tearing. Dire kayo magawa na ipik ang sili. This method allows for greater flexibility in size, which is especially important for fresh. Napamay sa isda dito. Kuhaan lang to. Aha. Wala ko ikuha. Napamay isda dito. Magprito lang mo niya. Sausages can be cooked using Abi, either eh. steaming or smoking, depending on the product. Hapon. For smoked sausages, they're hung on stainless steel or wooden racks and placed inside a smoking chamber, where natural wood smoke, often from wood or hardwood sawdust, is generated at 122 to 160. Init. This process enhances their deep color and imparts a signature smoky aroma. You can already smell the rich, savory aroma of freshly made sausages filling the air. Wagyan mo na ba Gwin? Kaya. After cooking, the Sayo sausages ang nito. must Ang namahaw. be cooled to stabilize their structure. Nasayo-sayo pa mo. Huwag mo na mahaw. Ay naskinkin siya. Kuha. Or mist cooling systems to rapidly lower their temperature. Kinahanglanon din na. Sama mga ano. Next, they're transferred to an air dry chamber. Siya. Ay siya may kinahanglan. Ano pang igaw sa eskwelahan ay? Ikaw. Siya mo kuha dito. Kwadro may ko na ha? Ikaw may kinahanglan ana. Paingong na kung analin. Siya may kinahanglan. Siya mo kuha dito. Kinahanglan ka siya ana. Kasi minus niya sa iyang mga utang. Diyan mo sa eskwelahan ay After inspection, Kuha na. sausages move along the line. Basit i-minus ko siya mga utang. Here, robots efficiently arrange the sausages into boxes at a speed of 220 packs per minute, ensuring precision and consistency. Ay! Walang tubig mga Uncle Pao. Palihog Pao. Finally, the packaged products are stored in Kaunti closed pa ni storage Sultan. at 19 degrees Celsius Lawgaw kayo guys. Sarap kong ipalit. Bigyan ko isa na. Salamat. at 2 Duha na. degrees Celsius. Ano? Supermarkets,
grocery stores, or exported to over 50 international markets. Tabi tayo. Yeah. Ah, Tambal. Nasagtakan niya po. What's the dream of millions of baby chicks? To become a crispy, golden fried chicken. Gusto mo rin guys. Nakakaglamon. And when someone takes a bite, sheesh, Punto na. that's bussin'. O, ito na ana din na ni orasang kaon. Reality, thanks to one man's dream. Back in the 1930s, Colonel Harlan Sanders created his legendary recipe using 11 secret herbs and spices. At the time, no one could have predicted Mukhaon ba ka ni Gwen? Ano to siya? chicken pieces would go on to change the global fast food industry forever. Gawa na. Gawas? From a small roadside diner to a fast food empire with over 27,000 locations. Tubig, tingay. White tubig na rin, oh. Has even surpassed McDonald's in the fried chicken game. Uwa, guys. Undisputed king of Oh, guys, inip ang kaon. every year over Magkuhan na yun, guys. Pwede naman. Di sa pakuanan. this staggering number, they'd probably be planning their great escape to Mars. An incredible journey Nagbuhat to siyang to tubig. unstoppable fried chicken empire. It all started with a secret recipe in the kitchen of a man who simply loved to cook. Kuha niyo. ice. Pagkuha niya. Every crispy, golden Ay, salamat, fried guys. chicken you enjoy starts at Igusla. Igugay kong tubig, Winby. where advanced technology Dahil siya ng guslaon ta, eh. skilled farmers to ensure the highest quality ingredients. Bugnaw. Nabaday bugnaw. Ang nagawa ay bugnaw sa rin. Robotic chicken chasing Yan on sa kamay farms, niya. thanks to automated poultry catching systems, which can process 8,000 to 10,000 chickens per hour, optimizing efficiency without relying Bangin na dito. on labor. Nade kay ay si pa. Andi ato? When the time is right, Ice maker ba kung ano di specialized mamali? machines gently enter the pot, Ala, gibutangan na ba ito na kukuhan? arms and rotating brushes Tama na ko po sa ngalan na. to a dedicated conveyor belt. This ensures a quick and Gusto stress-free makayo. process. Buya bibi na. Hindi rin akong rapo. Kay, wala na ikuhan. Kanay hangin. Kulawin ito yung isda. Inyo itong prituhan. Napabay ka. Gihurot lagi na ako atong kuhan. Each Para chicken is carefully placed Ituhon. into transport crates designed to protect their Anak. health and well-being. Sabi The po na automated init. conveyor system Subscribe. adjusts in Init? real time, providing Lamig enough po na space to init na minimize ano. stress before the Init na. chickens are transported to the processing Ano mo yung pagkaon? Nakapay isda. Napay isda. Mm. Ay. Musla na. Siya gusto anak mo kuha. Siya yung kuha anak. Buwang-buwang. Sa bayuta siya.